bado. Sasa
maketi tangirira imundu ucio muhikania ni akorwa agikinya thini wa kiharo na guko gwo Kamerethu Secondary School akorwo hiki urakorwo ukihanikira riu ni muhiki twagira ni turenda kugira muhiki ni turenda kugira guko gwo thie ngwadu maracoka bara nigetha tukorwo tukigira muhiki ringi koguo mwirori keep tuning in guys atucoke bara ringi tucoke tukorwo tukigira muhiki yes guys demoyede goko gumana wa Kamerethu nitwakorwo twarikia gukorwo tukigeria muhikania riu twagira muhiki akuri barabara-ini niguo tuthiete kana ithe guys muhiki twagira sio ngaro ya haria oh no okay no kinyokene ni gukuona mamu mweru mama mpya ndirega kwira nie ndirega muhiki gari ni no mwiroreri macoka thutha niki ni andu wereire gwa kahinda gaka twaikare haha ngari Shuma ni wewe haria Kini muthaka pio wele kio tari ureko hiki nie ndireka nio hikire nĩngeka no ngĩkaga kĩa Wale wa ngĩkora mũndũ no eke wiki mũthako we mũkũrũ tũtieterere andũ moneka nĩ makũhota kũikarania guys tũragira mũhiki safara niguo ragicoka nja
Njoo. Kuna watoto wanaingia kwanza, alafu nyinyi mje na kiboto. Simameni hapo na kiboto. Usimame hapo hapo. Simameni hapo. Ndio mtoto tena. Rosiana, Shapiso, alafu kiboto kiboto. Ndio. Nani? Usiwe nombo kwa hiyo. Ibu tikini hata kanywe. Ewe yake mwako. Niki kwa terige. Baya ikira. Tungotea watoto. Wapisho kwetu, wapisho. Mangoja hiyo. Na kwanza ruwe kwa chekere wake madai iguru. Haya. Mwireri shinisha shana cha Garuya kana brother na sister Shagaruya.